thang chipang ni sami di tan hasipi aprang sip data thepi arjuik tha Keroni Southern Range Forest Asai Putum Puthot Karbi Anglong Lapen Meghalaya Ahoilong Thengpi Kanghuagari Keneplong KASSA Pen Arning Hot Hepin Pen Sangti Keroi Kangkir Kephake Kangjang Terang Phan Kelang Selat Alam Kali Tar Langso Helipad Black Topping Atawar Cheklojon Pho Anta Ing Thang Thik Hiru Keroni PVN High School Quarantine Center along Kedo to Miraklim Thengpi Rongke West Karbi Anglong Lapen Meghalaya Ahoilong Kedo Thengpi Kang Hujo Padap Chimit Mipinajok Nampi Keraikom Forest Department Atumpen Thengpi Kang Huatum Phan Kinep Dunlong Jia Phanpura Bidi Krehini Klempon Pen Penang An A Thengpi Kang Huatum Aphan Nep Ingnang Ponlonglu Sitami Thengpi Kang Huagari Lapen Abang Huatum Phan Ko Anma Kenep long lapu an susesi Thengpi Kang Huatum Pachimit Mipina Joinik Keroni Southern Range Forest Department along Akimia Ranger Bibison Tokbi Methang Asai Ke Klem Cherok Toka Joinik Patumi Lethotta Jirikindeng Pen Kilometer Thongkep Anbak Kelo Karbi Skaf Lapen Khalasi Skaf Ahoilong Ihum ML 04B0136 Bolero Pickup Gari Pen Thengpia Beng Kewan Bomahut Forest Asai Photum Phan Achar Pen Theklong Lokamat Agari Kevekatum Katlapa Joini Forest Atum Pen Ihum Nep Ingnang Donlong Cheklo Pusi Pachini Pon Lapen Labangso Gari Along Thengpia Beng Kelong Pon Ke Thang A Thengpi Ke Plak Tang Beng Ingkoi Lapen Ke Plak Plate Beng Nel Kep Kadukawi Pen Government Ador Ke Suring Koi Lapen Suring Koi Reisian Ador Duji Pusi Keroni Southern Range Forest Ranger Bibison Tokbia Hinpen Ferangketum Phan Pachini Pon Keroni Pen Rensing Teron Newsfast Karbi Anglong Indian Red Cross Society Karbi Anglong Aro Youth Red Cross Junior Red Cross Unit Atum Pen Patir PC Relief Distribution Drive Asai Kedeng Alang Litum Kedamtang Niphai Kriki Thomar Nipen Cheng Ponsi Non Malam Lockdown Apor Hud Kisung Keboy Det Aratum Phan Sang Dali Sabun Sanitizer Lapen Kapre Kenang Soda Hormu Ake Joypen Kerondam Alang Litum Kiduk Det Keboy Det Mate Lockdown Ajok Choklem Chodamathaya Pumathadamsi Adon Mate Ahem Along Amatsi Damsi Lahaya Hormu Keron Pajir Dam News Text Report Newsfast Karbi Anglong Dwaramla constituency ke Parlopon Ong Dungarong along Kijunalang Kadure Thekpon Long Amri along Public Health Engineering Mate Thiek Pen PHE Ulukunchi Water Supply Asai Hem ke Parlopon Dwaramla constituency Arlo Kedo Bokajamin along Water Supply Scheme WSS Sorkar Pen Haladak Kedwarat Atumaphat Kijunalang Joy Ke Lapen Tibok Het Pen Mithang Ahem An Arai along An Kapale Lapen Bangso Warsai Piponlo Bonsatame Labangso Water Supply Awarsai Radatum Malomso Phansi Longpon Jot Labangso Kijuna Lang Awarsai Radatum Chiklojon Pi Mate Chiklojon Pho Ansi Kijuna Lang Longpon Jot Laso Penapi Non Aningkani Siso Selo Radatum Labangso Warsai Kelongle Lang Kijun Longji Kalisi Lang Kapang Pen I Atengki Anta Kring Set Lapen Adimanta Ingram Set Non ke Radatum Aprangakaya Sonsi Kilometer isi sose Arlok Abersi Lang Chosok Damnang Koklo Labang Soa Water Supply Scheme Official Alwa Longke Lang Pring Eta Pita Functioning Mate Lang Kijuna Warsai Dobom Pusi Pachini Pon Lasi Dwaramla Local MAC Prabhat Chandra Taro Setame Radatum Kisung ke Boy Chini Pen Lapen Prabjin Pen Labang So Kijuna Lang Radatum Aphan An Puthot Kapali Thuje Phansi Haladak Arong Radatum Pen Tuning Report Umpanai Pen David Singh Teron News Desk Report Newsfast Karbi Anglong Nilitum Labangso Arong Bogajamin Arong Long Lang Kijun Kiduk Ola Rong Pen Adha Kilometer Kali Kilometeri Sita Pling Rogji 800 meter Bakta Pling Rogji Lang Kecu Andam Nahi Kijun Pan Lasi Nilitum Bang Chuningri Dunlo Government Pen Lang Kelong ke George Pan se chuning ridino la sinili tum pan la so water supply ai simba nang pilo la siningarong la bonsta nang pipusta me fast kitching a ko ke chiklo jonjoni nang pilo la pen rong sorta ningarong lo la pen lang ki jun long pen inke la pen a phike lang litum chedam juilo
chedam ju aphi aro lason ke bang ber ding pluilo la pen man tune ningkani si pen patai si hini bang pon pare ni tham kalte hetheroi nang pi pon pare chedam thiriti amanon ke ningkani si ta bisi lo bang venon ingram et lo la lang tingkia lo manta babang thailo la pen nane lang ta ke andam nei ka dim thot klimtari si dam se nang hor se bang se an se junlong ji West Karbi Anglong Kheroni Police Station ke parlo Kheroni PBN High School asai hem arlo kedo quarantine kedo atum pen kapang thira sai ki klempon lapen alang litum pen theng pi miraklim ar pong along color ki hi lapen kewangji lang arni mystery asai tame ki klempon ji aphan chisik pon lang puta herang ke aphan pachini pon Kheroni pen ran sing teron Newsfast Karbi Anglong তেওঁলোকক মই ৰাতিপুৱা মোটিভেট কৰিছিলোঁ সকলোকে মাতিখিনি মই কৈছিলোঁ যে এখন স্কুল নহয় এখন মন্দিৰ হয় য'ত নেকি আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ সকলোৰে থাকে আহিব কালি পঢ়িব যাতে ইয়াৰ পৰিৱেশটো ভাল পৰিৱেশ পাওক সেই আৰু বেলেগ কোৱাৰেণ্টাইন থকা মানুহেও যাতে ভাল ইয়াৰ মেছেজটো যাওক বুলি তেওঁলোকক মই মোটিভেট কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকে কৈছিলে যে আমাক কিছুমান বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব মই কৈছোঁ আপোনালোকক যিমান যি টকাৰ বস্তু লাগে মোৰ প্ৰাইভেটলি পৰা হ'লেও বা মোৰ লগৰ কেইজনৰ পৰা মই কালেকশ্যন কৰি হ'লেও আপোনালোকক দিম তেওঁলোকে মান্তি হ'ল ইয়াৰ পিছত মই ফুল পুলি আনি দিলোঁ কালাৰ আনি দিলোঁ আৰু কি কাৰ্য কৰিছে তেওঁলোকে গাৰ্ডেনিং কৰিছে ফুল লগাইছে তাৰপিছত গোটেইটো জংঘল চংঘল কাটি কৰিলে আৰু য'তে ত'তে যিবিলাক কি কয় বটল পানীৰ বটল প্লাষ্টিক সেইবিলাক পৰি আছিলে গোটেইটো উঠাই কিনে তেওঁলোকে জ্বলাই পেলাই দিলে আৰু তেওঁলোকে এতিয়া কৈছে যে আমি কালাৰ কৰিম ৱালবিলাকত যিটো মই সক্ষম যিমানটো দিবলৈ কাৰণে সিমানটো মই মোৰ ছাইডৰ পৰা কৰি দিলোঁ আৰু যদি ইয়াৰ আমাৰ খেৰণীবাসী ৰাইজ বা যদি তেনেকৈ দিয়া আছে কালাৰ ধৰক চূণ হওক ৰং হওক এইবিলাক যদি দিয়া আছে তেওঁলোকে কৈছে যে অহাকালিৰ পৰা আমি কালাৰো কৰি দিম ৱালত যাতে আমাৰ এই স্কুলৰ পৰিৱেশখন দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগক তেওঁলোকে এই কোৱাৰেণ্টাইন এৰি যোৱাৰ পিছতো ল'ৰা ছোৱালী অহাৰ পিছত বেলেগ এটা পৰিৱেশ পাওক চাৰিওপিনে ফুল লগোৱা চাৰিওপিনে পৰিৱেশটো বেলেগে হওক আগতকৈ ৰাইজেও বিচাৰিছে সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যদি ৰাইজে এইখিনি ইয়াত কিবা এটা সাহাৰ্য দিয়ে এই স্কুলখনত কালাৰ চালাৰ কৰাত বা অন্য কিবা যদি সহযোগিতা দিয়ে তে অনেক ভাল পাওঁ Come one, come all. TVS Langne Motors opposite Taralangso Main Gate, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS company brings all types of scooty and bikes, including all genuine spare parts, accessories, and servicing facilities, and also TVS Finance are available here. Please do visit in the showroom and pick your comfortable vehicles. Thank you. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. Karbi Anglong Sand Supply Association mate thiek pen kasa atum pen kidam tang ni phlia phrang pen Dimapur an sangti ke roy arni hot hepin pen kangkir ke phala pen kache song nang koke forest tax gate la pen police tax gate ke onga joine ihuma sangti chojordam data aliawe la pen ale ke longji kalisi methang jungjung tangkasi dam thurong bangso joine si arni hot hepin pen kache song puta birtanang pali setame inut kangjang terang methang aning ki pungsi kasa arni hot hepin pen kache song along kham khedun si methang amuni taphan toisi nahori jan an gari pangthum tamsi papon bor eg aphan si ki klem puta akoi pipon lapu sangti ka jordam vek atum ke kangjang terang aphan si ke langrem kali athe text ke onga joine si arni hot hepin pen kache song athe ladak bepar ki klem along ke political party alam wangwe non kachoklem bom atumta Karbi Anglong Autonomous Council along job contractor kilong dun de si methang hem isi ane sanaphan bangso joine si kachoklem puta birta pangdak pon lapen Dimapur sangti ki jordam de pu arni hot he mate indefinite ban kache song ke ingtonte puta Karbi Anglong Sand Supply Association Kongchun Bang Robinson Hansepen birta pachitak pon News Desk Report Newsfast Karbi Anglong Karbi Anglong Autonomous Council along tangka dopu ajoine KYF amen aning kanwangta sai ki klem pasupa samate emergency kampu ajok festival nang lelia ko contractor atum alia phan kamatha bong titi bangso joine amu wang beang thek lang bob lason si kedam tang aning kan
Flikebra Trok KYF Aprang Kaselam Hiliped Anatu Kedamatowar Black Topping Kaselam Asai Ke Oyajo Ciklojon Poanta Ingthang Thesi Epong Wet Barlar Venang Kisun Black Topping Atowar Ingsek Pondet Lakia Asai Ke Oy Pusi Akoy Pipoma Mate Along Lesi Ke Chokche Jongsi Contractor Pulote Methang Alia Panchot Kalima Lasi Klempame Pulote Taralangso Chingthur Oji Apollo News Desk Report Newsfast Karbi Anglong Binia Berta Lansi Pajullo Domain Hakne Kardom